Ka tahia no tētahi whare hauara hō ka whakatūwhera hia I te raki pai whenua mo te hunga ma te huka. Me te whakaaro ia kia haria ngā pūrere tātari toto ki runga I ngā marae o te motu hei painga mō ngā tūroro ma te huka Māori. This new unit officially opened. Congratulations. He whare oranga hau mo te huna ma te huka. Koe tēnā te tino kororia kia hau, te wikitoria kia hau, I haka tūia tēnei whare mo te hunga māwiri ana I tēnei wehenga o tātou I roto I te raki pai whenua. I mua I mate te huna ma te huka o te raki pai whenua ki te haere ki ngā whare hauara I te whai tuanui o Tāmaki Makaurau. I nā nei he whare hauara ake tō rātou. This is a major investment and this will be better for them. It means people will be getting their care much closer to home. Ko tā te kai whakahaere matua o te marae o Papakura, ko te huarahi tika hei whakamāma ake I te āwhina I ngā tūroro o tēnei mate, he kawe mai I te mihini horoi toto ki te marae, hei āwhina I te huna ma te huka. Kei roto I ngā kaute o te Māori e pāni ana ki te mate huka nā taunakitana. But the main thing is that they can do it in a place where they feel comfortable. They can sit alongside one of their, another kaumātuku, have a nice chat, as well as get the service that they need. Ako kia mea o tātou whānau, ki te wā kāinga ki rungai o tātou mai. Kei te tautoko au tēnā, engari kia kaha me pēhauke, tai e tātou tēnā te mahi. I tēnei wā he whakaaro noa iho, engari e titi kahana a tauni, ka rata te poari hauara o te takiwa o Manukau ki tēnei kaupapa. The timing is right with the DHBs and the conversations around devolution of services. It's a matter of just looking at, putting up a feasible kind of proposal to them and saying, here's the cost savings in terms of whānau time. Kei te kaha tau tokohia tēnei e te minita monātake hauara. Can't see any reason why they couldn't be on a marae. Marae are often the hub of life for everybody in a community, so it makes a lot of sense. A tōna wā ka kitea. Ia huatana hia tiana e tauni kake kia kitea pea ki ngā marae katoa. Rā paira tā whai te karere.